Di dewra karantînayê de em lê haybûn ku ji xwe berê tu cih û war û qad debû ku dersên kurdnasiyê li ser ziman û wêje û dîrok û civak û psîkolojî û felsefê û metodolojiya zanistî hebe, lê her wiha vê karantînayê rewşeke wiha ava kir ku kesên ku derfetên piçûk peyda dikirin jî jê bêpar bimînin. Lewma me biryar da ku par em zanîngeha Kurdî ya online ava bikin. 16 mamosteyên akademisyen, spor, lêkolîner yên Kurd û biyanî ku di qada kurdnasiyê de dixebitin, pişta xwe dan hevdû. Nêzî 500 kes beşdarî semîneran bû. 110 semîner hatin dayîn. Axir Portugalê jî hate çapkirin. Lewma îsal me biryar da ku em zanîngeha Kurdî ya online dîsa pêk bînin. Zanîngeha Kurdî ya online ji bo hemû Kurdan e. Bi Kurdî ye li xêra Kurdan e. زانینگاه کردی یا آنلاین به برپرسیتی دکتر ابراهیم سیدو ایدوغان و گلک ماموستا سپور و شارزایندن. ما 24 با آوایکی زندی. او برنامه و پروگرام زوم، یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام با آوای زندی تین پیشکش کردن. بله اولی جان هموی رو بخیراتن درسامه زنم دوش برکو کاری مامسته مایکل در کتبو مش در باید دستابو زنم ده کاری پروردهی ده جانت اشتباهات چیده به جبروی منو مامسته مایکل ما شونا خود دو گرتبو ایروش درسا مامسته اویج مرا بحثا اتیمولوژی و کوکناسیا هجمارین کردی بکن جبرکون زنم زنی نوی یا زمان دن به تایبتی گلکی بکری کارین اتیمولوژی تی کو ام بدری جوی استفاده بکن و هم جی بلاشه جبرکو بلاشه گلکی خوشتره جبرکو
مرۆڤ چێ دوارەی ئەلمێ دە ببەلاش فێر ببە هەنگی ئەو قەسیژی قیمەتێژی گران دەبێ مامۆستا تو بخێر هات کەرم بکە ناف خێرن دابی تو باش دەنگ تێ بەری دەنگێتە تێ مامۆستا باشە تا ئەز کرم هەف مازوڤان بەلێ مامۆستا باشە ئێوار باش هەواڵان ئەزێ بە داخویانیە خوێرە دەست پێ بکەم هەمی گوتنەی من دیتنên min yên şexsîne û ne yên kitêbxaneya kongrêsê ne qediya û çû niha ez ê şêr bikim yek du okay îro em ê behsa koknasiya hejmaran bikin ez ê di dersên ku bên da ez ê behsa etîmolojiya giştî ya yani peywendiya zimanê Kurdî bi zimanên Hîndo-Ewropayî yên din re bikim lê îro bila em bi hejmaran dest pê bikin ji ber ku ew yani şibehînên di navbera hejmaran da kifşin ber çavin û min bi baş zanî ku em wisa dest pê bikin li destpêkê bila ez hinekî behsa zimanên Hîndo-Ewropayî bikim hûn dikarin xeyala dareke mezin bikin û her malbata zimanan şaxekî ye wek mînak zimanên Cermanî, İngilîzî û Elmanî û Holandî û zimanên Skandinavî, Swêdî, Danîmarkî, Norwêcî ew şaxek e zimanên Latînî, zimanên Romans wek İspanyolî, Frensî, İtalî, Portugalî, Katalanî û Rumênî ew şaxek e zimanên Slavî, Rusî û Polonî û Çexî û Slovakî û her wisa Bulgarî û Makedonî û Sirbî Kroatî û Slovenî ew şaxek e zimanê Yewnanî bi serê xwe şaxek e zimanê Ermenkî bi serê xwe şaxek e zimanê Elbanî, Arnawûtî bi serê xwe şaxek e û zimanên Keltî wek İrlandî û Welshî ew bi serê xwe şaxek e û niha em bên ser zimanên İranî û Arî ew Sanskritî û keçên wê û zimanê Avestayî Sanskritî û Avestayî gelek nêzîkî hevin û Avestayî û Farsiya kevintirîn zimanên Arî ku haya me jê heye em dikarin zimanên İranî li sê serdeman dabeş bikin serdema kevin serdema navîn û serdema nûjen serdema kevin em haya me yani nivîs belgeyên nivîskî bi tenê ji dû zimanan heta niha hatine peydakirin ew jî zimanê Avestayî û zimanê Farsiya kevin di serdema navîn da haya me ji heşt zimanan heye Farsiya navîn û Pahlavî
و باکتری و سوغدی دبکو زمان مادی لور به جبرکو بلگد دست مداتونن از نکارم بحثوی بکم کتابك هي لسر زمان مادي لي من بخوان نخواندية و دفيكو از تشتكو هاي من جيتنا از بيدنگ دمينم از تشكي نبيج نها سردما نوجن فارسي و همي زاراواين کردی، کرمانجی، سورانی، کلهوری، زازاکی، یان کرمانچکی و هورامی، گورانی و هروسا بالوچی و پشتویی و اوستی من گفت فارسی نه؟ فارسی انوژن و وقت زمان سوغدی ج سردما نوین ایدینما لی کچکوی مایه کود نوالک ل تاجیکستانی مایه ناوی و یاغنوبیه نزانم چند صد کس پید پیون لی او یعنی گلک پچوکه هر وقتا به هر حال بلا ام نها بین سر هجماران ام از به یک دست بکم یک حتی 10 و اگر وقت مایه ام دکارن بحثا زمان پشتی 10 جی بکن نها با یک نها پوکورنی جولیوس پوکورنی کتابه که لسر رهن زمان هندو اروپایی برهف کریه ایندو گرمانیشس ورتربوخ دقیقه از نشانی و بدم Indo-Germanisches etymologisches Wörterbuch. Je du Beshan, du Bergan Pekte. Gelle kem Bessas Kurdi Teda Tekeren, belki 10 pev de indexe da, belki 10 pev hebben. Le Gelek peven Farsi Teda Hena, ku Gelek Neziki برگندوانیا کردینه به هر حال د فرهنگ من دا هرگاوا کومن ره که هندو اروپایی لجم پوکورنی دید از د فرهنگ خود بحثوی دکم از وسا پی او که دنویسم پشت هنگی رهوی و هجمار روپلوی بجا با یک لجم پوکورنی وسایه یان ای هجمار 10 هجمار نینه پیتا 10 روپلا 2086 به اوستایی آیوا به فارسی کوین آیوا بو به زازاکی ایرو دبیجن یو یان جیو و هر وسا به هورامی یا دیار نکری و کردی دبیجن کرمانجی دبیجن دستک سورانی دستیک و هورامی دبیجن
دستيو أو إيو وك ياكم من أي ويا أفستايو أي ويا فارسيا كمان رجع أف يكا هم دبين أيوة بأفستاي فارسيا نافين إيك فارسيا نو جن يك سوراني يك زازاكي جيو يان جو يان جو يان جو يان يو بهورامي يو نيرا و يوا ميا هروسا دو يان دو و سي يان سي از هنكي بس فان تشيان دو و سي بكم باشي نها اف هجمارة دو دگ هما بيجي همي زمان هندو أوروباي دا ويك هف مينانا قالك نيزيكي هفن جبلي زماني أرمنكي بس أرمنكي دبيجن يرغو لي رهوي لجنبو كورني دووة فارسية إيرانية كيفن دوا يان دواي وأفستاي دوا أفستاي يا نوتر دوية فارسي دو سوراني دو دوانجي هي كوبراستي توانغا دو يعني برجمارا آن توانغا دو برجماريا بزازاكي دي يان دي وهورامي دوي نهاد زمانين هندو أوروباي يندندا لاتيني دوو بيوناني دوو يونانية نوجن ذيو تي بلايف كرن بألباني يان أرناوتي دو بروسي دوا برس دوا نير و نوتر دوية مية لي بألماني تسواي بهولندي توي بسويدي تو بإنجليزي تو يا كوبري توبو وساديارة ليا وهاتي تاكور تاندن ده هن زمان دا لپیش دا ده هيا ده هن زمان دا لپیش دا او ده بوية تا توي تو تو و هروسا سي سيا سي بفارسي وبكردي جثرة يعني ترى تي لجم بكورني تريبو سانسكريتي ترايح نيرة تري يعني تريني نوترة وتسرة مية إيرانية كيفن ثرايح أفستاي ثرايو ثراياس نير ثري نوتر وتسرو مية تسرة بسانسكريتي وتسرو بأفستاي هم دبينا أو تشنيزيكي هفن بفارسية نافين أو ثربو يسا وبيجن سي وك فارسية نوجن سي سوراني بيجمان سي بزازاكي وغوراني أو ثريا كيفن د باريزن بزازاكي هيريا ج ثري ويا هيري وبهورامي جي يارا هيري ويارا لي ج فورمك وك ثرا ثيري يعني ثري هات دزمانين هندو أوروباي اندندا وكميناك بلاتيني تريس نيرو مية وتريا نوترا هروسا بيوناني
تریس نیرومه و تریا نتره بروسی تریا به یون المانی درایه به انگلیسی ثریه نها اف دو و سه تخمینه منه اف تخمینه منه من ده جيكي دندا نخونديه ل از وسا دفكرم كو هجمارة اوتوز 30 30 سيه نوسا سي و سي قالك نزيكي هيفن وتخمينه من وسايا كو سي هاتيه افراندن داكو سي و سي جهف بين جدا كرن كمرو وان تفله هف نكا وجس سي پشتی هنگی بلاف بويا و گيشت ددوجي اف تخمينه منه بانجليزي اف برسكريكشي هي 13 و 30 يعني says that و سي 14 and 40 14 و chill 15 و 50 گاو کومروف باش نبهیزه گلوی 15 goat يعني 50 goat ام تجارن سدي سد مسوگر پشت راس نینن فيجا تخمين من اوا كو بكرديجي اف چاره سر هاتيه ديتن سسي لي بيگومان سسي و ددو بتنه بسر خوتين بكارانين گاوا كو سي دگل نافدره که تی بکارانین بتنه سه تی گوتن مروف نبیجه سه هوال مروف دبیجه سه هوال و سه و دو بتنه لباکور و از تخمین دکم لروج اوا بکارتین وک میناک لسورانی قدتونه لبهدینان قدتونه لی وک من گوت اف تخمینه منه که یعنی اگر کسی که دنده کاره پیش شیروه که چیتر پیدا بکه با دیارده سه و دو از گلک حزدکم وی ببهیزم نها ام بین سر چار لجمپو کورنی کوتور بو و سانسکریتی چاتور یان چاتوارا با ایرانیا کevin چاتوارا یعنی اف تخمینه به اوستید چاتوار یان چاتور و زایندمی چاتر به فارسی نوین بوی چهار گلک جاران ها گاوا کو ثا هبو د ایرانیا کevin دا ال ثا بوی ها وک چهار به فارسی نوین و هر وسا ایرو به فارسی جید بیجن چهار و پارسی چفار بو او ثا بوی فا کل گلک جاران لندرا لانگلترا گلک جاران او ثا وک فا تی خوندن در زمان کلان کیدا نها بسورانی چوار گلک بلاوه چوار جیه نمازه لحولیری چوار فرما ستاندارد یا سورانیه و هر وسا بزازکی چهاره و به هورامی چواره چوار نزیکی چوار یا سورانیه به ارمنکیجی چورسه و بروسی چتریه
لگاو کمرو دبیجه چارم دردنجو الرابع او دبه چت ویورتی یعنی او نزیکی چث ورایه و بلاتینی کوات وره و به یونانی تسریس یعنی تسرایه که اینکی دورتر دکفن پنج لجم پکرنی پنکوه و پنکستی جی هبو لی پنکوه و او پد ده هن زمان دا پیا یال سری پیوه ده هن زمان دا او پد به کوه وک به لاتینی کوین کوه و به لی به ده زمان کلتی دا به ایرلندی ده بیجن کویگ لی به ولشی ده بیجن پومپ یعنی ده ناف زمان کلتی دا زمان کلتی این پا هیا و زمان کلتی این کا هیا به هر حال پنج به کرمانجی سانسکریتی پانچا ایرانیا کوین پانچا اوستایی پانچا فارسیا نوین پنج فارسیا نوژن جی پنج سورانی جی پنج زازاکی پنج هورامی جی پنج لی اف پا ام وی پیه به زمان دنداجی دبینن به یونانی پنده به روسی پیاچ به البانی پسه و به گمان ده زمان جرمانی دا او پا بوی فا 5 به انگلیزی 5 به المانی 5 به هلندی و به سویدی فم شش صدفه که به عبریجی بیجن شش از باور ناکم که پیوندیه که راست و خو یک سر هبه دنف بروانده لیل جم پوکورنی سوکس سکس کسکس سوکس و هر وکی دن سانسکریتی سات کج ساتس تی و سات تخمین تی کرن به اوستایی خشواش بو او خیا دپیش دا کت فارسیا نوین دا شاش بو به فارسیا نوژن شش لی زمان کولانکی دا دبیجن شیش جی سورانی شش زازاکی شش هورامی شش به لاتینی سکس به یونانی هکس یونانی نوژن اکسی به روسی شست به المانی زکس لی فرق دنف برا لاتینی و یونانی گرینگه لسری پیوه گلک جاران یا بینگهین دزمان ایرانی دا دبه ها ین خ از گلک نمونه و پیشکشی و بکم لمه بیت ترمه لی سکس به لاتینی و هکس به یونانی کوین افجی نمونه که میناکه که وی دیار دهه بیجا هم به یونانی و هم به زمان
ایرانی دا اف دیار ده تیت پیش نها هفت براستی اف جی نمونه کوه لجم پوکورنی سپتم بانگلیزی 7 سانسکریتی سپتا لیبف avestai hapta und binen sa be sanskriti de be ha be avestai herweki sex be latini u hex be yonani be avestai hapta be farsia navin haft iroji hafta haft be sorani haut هفتشيد لهوليري عفتجي تيغوتن بعين لهوليري قالك جالان حاو عا تين ديش توكوش تين تفلهف كرن ويك ميناك لشونا حاجي علي دبيجن عاجي حالي زازاكي حوت ويك سوراني وهر وسابة هورامي وسايا أو بری تا گلک جران وک و تیخوندن حوت لید زمان هندو اروپایی یندنده لاتینی سپتم به یونانی هپتا دیسانم سه به لاتینی لی ها به یونانی هر وک هفت زمان کردی و فارسی لی سپتا به سانسکریتی هروسا بروسی سم لبه سربو کرواتی سدام و 7 به انگلیزی 7 به المانی و 8 نه هجمارا 8 او گلک بالک چیروکه گلک بالکش تدا هیا لجم پکورنی اکتو سانسکریتی استا فارسیه زمانی ایرانی کهون اشتا وک میناک و اوسته اشتا فارسیه نوین 8 فارسیه ایرو نوجنجی 8 به لاتینی اکتو و به یونانی جی اکتو به المانی 8 به انگلیزی 8 یعنی وقت وک اخت دهات خوندن لی بری 500 سالان او خب وندابویه لی هم هر وسادن ویسن یا همی گه هین بیدنگ به انگلیزی بری 500 یا 600 سالان وک خد دهات نخوندن نه تشت بالکش اوه نه لاتینی و به یونانی اکتو و به او دقیقه نه وسا هر وسا هجمارا دو به او دقیقه دو به لاتینی و دیو به یونانی نه اگر دکارن وی داوینه او وک دوال مثنى ببینن یعنی گاوکو دو تشت هبن وک بعربی آنی یدانی عینانی اذنانی بزمان کولانکی عمیه ایدتين عينتين ودنتين اجرتين مثنى بعربي يعني بكردي ما تشبهش دوداني بلكي كيفك هي قالوا بو دول كود تشتين كود بدو كتان ديار دبن وك دست چاو گوه دو بیجن ما مسته چه؟ ام تنه دو بیجن یا جوت و کوای باریجی گوتیه جوت بله اگر اگر ام وی داوینه او دا اکتو دا و دا دو دا وک داوینه
جوتبونه ببینن وجا وسا دیاره کو با اوستایی پیوک هشتی هبو بمعنای وان چار تلیان یعنی پیجیان یعنی شی دسته و مروف ده کار تخمین بکه کو ده دست پیکا چیبونا انسانان و ده دست پیکا چیبونا زمانان دا مروف با اوایی که گلک ساده تشت ده هجمارتن مروف تلین خواه بکار ده آنین بجا اف چار تلی اف شیه که تلیان وک یکینیک دهات هجمارتن و یعنی گاوا که دو هب یکینین وسا هبون یعنی اف اشت بو اف جی اشتا یعنی جوت اشت یعنی هون فين دكن از چد بیجم از حول دادم چه بیجم وجا تخمین که گلک بالکش هی کو ده اوستایی دا اف ریبازه که گلک بنگهین یا هجمارتنه هاتی پاراستن و هم ده هجمارا هشته دا دبینن لی جبرکو ده زمانین نوجندا او داوینه او یان وندابویه او ما ali karia menake le gavako le zmanin Kevin da le colina andeken tishten wasayin balkesh ten ber chavin ma naha ne auji peva gredoye ne le jam pokorni neun enun le jam le sanskriti nava avestai navaji farsiya navin no farsiya nujen no sorani no zazaki no haurami no nahabelatini noem Bayonani ennea Be'elmani 9 B'Inglizi 9 Naha degelek zmanin Hindo Europai da Peiva ne u Peiva nu Gredai heaven Belatini nu nous noa noame u evji noeme yani rehawan hamia no ne ove here. Beyonani neos b'manaya nu yan juan yan khort shiheya ennea yani de nu tieda de be elmani noi نویه و نوین نه او نبونای فرانسیجی هیا ما مستتوزانی نف بله نف دو معنای نف هنه یک شوان نوو یعنی نو یا دنجی نه بله خبرته لی وساد لگوری هیپوتزمه لسر دو هشتان دو شهن چارتلیان F4 پشتی هنگی چته تشتکی نو یعنی تخمین وسایه بو
و جا نه به کرمانجی و نو به سورانی نو گلو خجل لورا شاود بیجن نو و بزازکی نو از تخمین دکم خجينا البرا ولا ما مستن مخابن لا از تخمین دکم که هجمارا نو پیوا زازکی با نو جین نوه یعنی دیسان به زازکی هجمارا نه و پیوا نو گلک نزیکی هفن و رها پیوا نو لجم پکرنی نووسه نووس و نوان اف نو ده هر دوکان دا هیه از تخمین دکم کو اف هیپوتزن هانی ج پکرنی بخواه نو ترن یعنی کتابا وی سالا چند جارا پیشین شد 1959 پشتی چیبونا من به 2 سالان و دبینن از چند کهونم پیرم وجا یعنی از دبین از تخمین دکم که اف هیپوتز اف تئوری گاوا که از خوندکار بوم ما مستای مارتین شوارتز بحثوی کرد وجا او کنگی بو او سالا 1900 نوت بلا بیجن لی یعنی گلک تشتین وساهنه کل جم پکرنی پیدا نابن جبر کو پشتی درکتنا کتاباوی اف هیپوتز هاتن آفراندن و ام گیشتنا هجمارا 10 لجم پکرنی دکم سانسکریتی داشا اوسته داسا فارسیه کهون داثا و الثا بویه به فارسیه نوین ده لی به پارتی داس گلک جاران فرقین وساهن دناف برا فارسیه نوین و پارتی دا یا پهلوی دا ده و داس فارسیه نوجن ده به کرمانجیجی او ها هاتیه پارستن ده لی به سورانی بهره بیتر او ها وندابویه ده لی به زازکی دس تیگوتن لی نبه هورامی و هر وسا به لاتینی دکم به فرانسی بویه دیس به یونانی دکا به ارمنیا کلاسیکی تاسن بو لی ایرو ارمنکیا روج آوایی یا کل کردستانی پیوین داسه ویجا به زازکی و به ارمنی همه بیجی اینی تشت بو دست بروسیجی 10 گلک جاران که یا بنگهین دبه سه ده چند زماننده به لاتینیا کلاسیکی وک دکم تی خوندن لی به ایتالیا ایرو دبیجن 10 نه 10 کی 10 و 10 جی تی گوتن
وجا یک هتا 10 وصايا نها 11 12 13 14 15 16 17 18 19 بيجومان هون دزانن كو ل قافوكاز دبيجم روج افايا كردستاني از بتني بحثا بن خطي ناكم ل تفرين وك سمسور ورها ومالاتيا ومرعاش وديلوكي يعني دفرا روج افاي قالك قالك دفران دالشونا 11 12 16 دبيجن دهاو يك دهاو دو دهاو سسي وهر وكيدن نها بأرمنكي داسنا ميك داسنا يرغو داسنا يرك داسنا چورس هر وسا او بيگومان بتركيجي اون بير اونيكي اوني چوندر لي از تخمين دكم كو تسيرا ارمنكي لورد ديار جبر بيفين دنج ش ارمنكي جي هنا لوان دفرن وك ميناك بو بيفا بو جيزي بو هافلك بيگومان گلك بيف هنا لوان دفرن هافلك دبيجن كو بأرمنكي آفلا وهر وسابو نينك عينك دبيجن هيلي يعني هيلي بأرمنكيجي هايلية وجا يعني باندور وتيسير أرمنكي نبتني ده هجمارن ده تي هست كرن لي اف هجمارن هاني وسا ديارة كو يك از ده جو سي پارچه آن پیک دهات او از وک از تخمین دکم وک از فارسی کو ج یه بکرمانجی یک از ده یعنی تشکی وسا 11 12 13 و 14 زهاتی دا کورتاندن کس نبیجه 14 15 16 لی 20 بالکیشه 20 به فارسی جی 20 لجم پکرنی ویکمتی نها پروفسور من مارتین شوارتز تخمین دکه کو دویدکمتی بو یعنی کو تیدا دوی جدوته یعنی دو دهان دوی دو و دکم ده ویجا دو جاران ده لی بگشتی ویکمتی تی بحث کردن ده یا لپیش دا گلک زو کتبو لگوری کتبو یه از مدیاتیف بکار بینم جبر که از لور نبو لی پروتو ایندو آریانی وک وینساتی تی تخمین کردن سانسکریتی ویمشاتی و با ایرانی کهون دو شکل تین پیش نیار کردن یک جوان وینساتی کمروف ده اوستی دا دبینه اینساج و یادوام ویساتی اوستی ویساتی که بوی 20 هم به فارسی و هم به کردی لی به زازاکی و گلک جران
ب لپیشتا دبه و ویست دبیجن بزازکی و به هورامیجی ویسه لی به لاتینی وی گینتی يعني بيجو ما تشكي وك دوي دكمتي بو لبيشتا نها سي من بحثا فرقة دنا بيرا سي وسي كربو اسلاوي تشكي وك تريا بو سانسكريتي تريمسات avestai thrisatam فارسيا نافين سي فارسيا نوجن سي بيجو ما بكورمانجي سي وسه وسهي وسيه وسه قالك فورمي وي هنا لي همي ريكن لسر دسبيكوان بسه بصورة نيجي سي لي ديسان بزازاكي هيرسه لي وسادي ياركو هورامي جو سوراني سي بدين ستاند او يعني ياره كما ديت بوسسي بو سي بكارناي لي بزازاكي بله هيري يعني سسي هيرس يعني سي اوتوز 30 نها تشل Gaelic jaran gava kura u da de gehena have beder baz buna waqti or da de bella wek minak peva ward ya ba arabi de bejen ward bo gul le peva gul bkhwa شكله يا كيفن واردابو بفكرن لعربستاني كو بيابانا تشولا قلت نبون وان ج إيراني آني بونا تيسان ميدياتيف لي بعربي أو وردا هاتيا باراستن لي دزمانين إيراني دا أو بويا وارد بويا وردا بويا لا يعني وارد بويا قل و اگر هون باور نکن لما بيت لترمه از چند نمونهين و پیشکشی و بکن یعنی نمونه یک بتنی تری نکه از باور آمه دوی که گلک نمونهين دیارده که وسا بین پیشکش کردن دا کمروف باور بکن لیازه بتنی بیجم که پیوه شر به انگلیزی شر war نوسا فرانسی گره دیسان و گه لپیش جبر که اصلا وان یکه هروسا لا يا تشل جي تشتي جي تشثار ودست تي او جيش نهاف يا تشار وده جيش نهاف تشثروسات بأفستي تشثوار ساتم فارسيا كيفن تشثورثات يعني تشثورسات بفارسيا نافين بويا چهل فارسيا نوجنجي چهل لي چه کرمانجی چه شورانی چله لي بزازاكي چورسا هورمی دیسان وسا دیارج سورانی ورگرد پینجی سانسکریتی پانچاسات اوستایی پانچاساتم فارسی نوین 50 ایروژی به فارسی 50
پنجی بکرمانجی پنجا به سورانی، پانجاس به زازاکی و پنجا به هورامی. شست به سانسکریتی ساستای به اوسته خشواشتیم، فارسیا نوین شست، فارسیا ایرو شست کو به صاد تنویسین لی صاد به سورانی به فارسی تونه مروف دکاره به سین جی بنویسه معنای که دنیا پیوه شست به فارسی جی اوه فرانیک کردی وسانینه لی به فارسیه وسایه ایجا شست به سورانی شستی به زازاکی شست به هورامی هفته دیسانم دبینن که به سانسکریتی سپتاتی بو لی با اوسته هپتایتی بو دیسانم سا و ها اف لیستوکا دن اف برا سا و ها ام لورجی دبینن به فارسی هفتاد هفته بکرمانجی هفته به سورانی حوتای به زازاکی هفته به هورامی دیسان وسا دیاره که هورامی همی اف وان هجمارین اف هجمارین هانه ج سورانی بدین ورگرد و هشته هر وسا سانسکریتی آشیتای اوستای آشتای تیم فارسی نوین هشتاد ایروژی هشتاد هشته هشتا هشتای هشتا نوت سانسکریتی نواتای اوستای نوای تیم فارسی نوین نواد ایرو به فارسی نواد و کرمانجی نوت لی نحویت جی لگلک دوران هیا سورانی نواد زازاکی نوای و هورامی نواد نها ست لجم پکرنی کم توم بلکه جه دکم توم دکم به معنای ده جاران ده یعنی تشکی وسا به سانسکریتی شاتام اوستایی ساتم فارسی صد نها به لاتینی کنتومه به جه تنویسین کنتوم و ده زمان ده گاو کمروف بحثا دیروک از زمان هندو اروپایی ده که مروف بحثا کنتوم زمان کنتوم و زمان ساتم ده که اجبرکو او که یا لاتینی گلک جران وکسا ده زمان ده چند شاخین دن ین دارا هندو اروپایی دا تین بلیف کرن وک میناک کنتوم به لاتینی اکاتون به یونانی لی ده زمان سلاوی دا ستو و ده زمان ایرانی دا سات بجا اف و ده زمان جرمانی دا جی او که ده به ها ام ده بیجن 100 به المانی جی 100 و چند میناکن دن جی هنه کاسا به لاتینی یعنی خانی به انگلیزی هاوس که ده به ها و دیسان کانس سگ یعنی کوچک به المانی هوند و به انگلیزی جی هاوند هیا ویجا گلک نمونه این وی دیار ده هنه کو کد ده سپیکا پیوه دا ده سری پیوه دا که یا لاتینی و یونانی وک ده به ها ده زمان جرمانی دا و سا ده زمان بلا بیجن
سلاوی و هندو آری دا ایرانی دا وک مینا فجا از نخوازم و عجز بکم ان هون بدن نخوازم و بدم نواندن رازاندن يعني اتبيجم من از تيرخ بيفيم بو ايرو وجا اگر پرسیارین و هبن کرم کن الکس پس ما مستساعتات خوش يعني مجارك وهاي كمرو بالداري اللي قدرك تشتكي جدال استماع هجمار بيبنا بنجهين نجبو زماني وكنان وكآف وكدست وكسر وك بي أغنى تدي قباكو زمانا دابش لكن البيفينون يبنجهين درال أو 720 بيف هنا لوان درال بتشخاصي نزيكي هابن يعني أو حمو هيبوتيز شو مال باتن زمانا خازن بفيا ويوان نزيكي هابن اللي أم فيدر اللي نرن بتشندي أو زمان هند أوروبي أو قاسي نزيكي هابن دقال زمان مري كو وكسانسكريتي وعوين دين كو إيدي كسبوان زمان ناخفه والزمان كو إيروش بجوهرنا وك فارسي بجوهرنا درباس بنا وهاتنا حتى إيروش وك زرافين كردي كو أم فيدر تفاوان جوهرنين دنگان ينفونتكي وك و وبا وجاي كو تنشاندا وهاي كو دكارا على كلامه بكى مرو فهم بكى بتشبه ونديا زمانم بهبطورة شوية. سبريد بيجم مراتا و بابت قلكي بالكشوش خو أميل بنداو بابتا دجين بين أو بيفندين كجنوبة etymolojiya wan datîne mesela ew jî devê hîpoteza ku tedanî kuçekî xurtir bike ber ku ew numuneyên din jî ji xeynî hejmaran dê karibin baştir jî ji bo têgihiştinê alî me bikin. Cema eger tu şêr sikrîna xwe rawestînî بله ez top şêr bikî ji bo ku em bikarin awaya mamostezana qêdixwe tiştekî bêjin mamoste kerem bike tu dikarî mikrofona xwe vekî. برای هر تشتی سپاس بو و پیشکشی خو و مامستا بخواه سرناوه خو ببیجم خواه مقت نهات گوه من تنی نه چاوه میج بلکری و تو گاداری دکری براستی چا مامستا ابراهیم جی گوت یعنی جبو همی زمانه تدی بیجه سرکه ای بنگی هنه دما کو دخوازن زمانه براوردی هبکن و لازمتی اقرباتی نابراوان تسدید بکن اب بیجین سرکه کو یک جیجی هجمارن وکی هجمارا وکی اندام لاشمروف ارگان نو ارگانا ترمین مالباتیه و هن بیجه و نافده رنگدیر و لیکر یک دجیانا روژانا دا زیده تر بخوتین بکارانی او وکی پیوه بنگین تینه تثبیت کردن و لسر وان ام ببینید نزدیکی و دوریتی از زمان آته نشاندن یعنی اب هیچ بری واته کردن بری جبو 100 کلیم بیجیم بنگین و به پاشه هراده 210 تشتکی وسا کردن هجمار زده کردن ایمن تشتکی بالا مکشان به طیبتی من نظامش خویی رو بحث هجماره بکسر اتیمولوژی هجماره جبرکو مامستا مایکل های ویژه اب کم خبرتا میا واریانت کرمانجیه من دو سال 2050 دا مقاله یک نویسک لسر راستی و راست نویسینا هجمارا بوین نابی و شاند بو از نشاشم عمیداب کرده من ناب بریاد پشت بس که مجلی کرد و دوی کم خبات داجی مدیس آنی روژه بی که هم جبو زمان استاندارد کی جا فرمی هل بجیرن یعنی هشت نه هاوت هفت نهوید نود دوازده فرمی زده سری و نیشینم میگو بخواه از جبو روشا سنکرونیک دبیجم مثلا دیاکرونیک تشتکی دوره و جمز زده یعنی ها لب آوه سنکرونیکا با ادنریم کود کرمانجی تا گوت بلکه تاثیر ارمنی به 10 حتی بینگول و ارز رو میجید شو خط نه تنی مالاتیا و سمسور و مرش و دیلوک و امبیجن روژاوا راسته 10 و 10 جی خیلی 10 نه
جا او ده یک ده دوش بيجن مجي وها قول مدي تجي قول تقول ابي ده يعني 11 12 13 14 جسي هيمانم بيكتي تقول منو بهروس جايجي پر مناقشه كر او جيش بر كل لسر تزاني لسر بارتي قالك سر خودشينه او تزاويه هيپوتزاوي او كو بلكي بارتي ماکا زمان کردی به دایکا زمان کردی به تزاوی اوه میشه گفت بنره حتی ده تمام که وقتی تقول ده شو ده 11 12 13 هر هجمارا یعنی حرف سری پشتی ده ها بشو ده حرف سری یا یک یا دو یا سه یا چهار بنره 11 12 13 14 15 16 17 18 19 نه 8 7 6 5 4 حرف سریتی تقول او تبكو فارسی به از هاتبت کو به معنی کرمانجی دا ج از وی نزانم لتنه ام دو فرم کرمانجی دا به گشتید بینم کو از وکی هجمارا پی یا ماتماتیک هیا پی هجمارا که ثابت هیا او از دبردا وکی ثابت سکنه یک یا یکی از bu yaz dehecitini de bu yazdı. De ya de diya ayetini de ve dazdeji, dozdeji, duazdeji form de göherin. Setini seyasise ya jise azetini de sezde. Eğer bu kadar sazde ev vakit tegul ev şazde tabi hevdi bu. Telaffuz zahmet. Şazde çardeş tabi hevdi bu. Mece aynı bir mantıkı izah kırbu. از نهاج سروی میں اجا حوال هر چیزی قبول کردن تنه گفتم 15 گره نه 15 15 چما ناب جامعه رکدان انزانم نه گفت بکو او 5 تحصیل 15 کریه ای بابا تحصیل 15 که چما 11 جنا بیجی چما 12 جنا بیجی او فرم جیانه حاصلی کلام پشی که گفت او جسه هیمانا پیکتین دلم خوش بود خوش حال پشتک جبو و ام ببیجی هیپوتز آمیجی چی بو مخواست با تشتب ترپار بکم ساعت تا خوش مالی آبو سپاس یا اف تخمینه منه بگو من نویسک لسر هیا من بگو از لی بکولم من جم خواه من آنی و سادیارک و او زه دفع کو جسه همانن پیک بین یعنی یا دنیوه دا چیه بلکه لیکولینین باش هنه لسروی یعنی من نخواست از بیجم او آز فلان تیج بیوانتی از نزانش کته لی حال حاضر بور با وکی چاب بیجن هانه وکی اینترفیکسک یا این فیکسک چه بیجن برولک او سرابیه او بیا ناو هجمارش ده بشوده حتی 20 یعنی 20 نا 19 و 11 فرمه کسا پیاتیه او تشه تگوت نتنه دو کرمانجی دا 10 و 1 و 10 و 2 زازاکی داشت دو فرمانه بله جو دست دوان دست و هیر دست او ساج ده بیجن و یک دست جو جا قسمك زازا جو قسمك يو دبيجن بله طيبتي جا دبيتو فورما زازاكي علوي والسنيه بدي بتشكي فرق كمان جايه تشوا باسكت كو زماني هند اوروبي وك ايكو دكاتن ودسادم دبيجني بالصدم صديكو لغوري صدي تقسيمك دكايا يعني دلوقتي ناب كردي داجي تشتي وسابقه بيتمالا من تأثیرات دبکو زمانین جیران جی بوده تأثیرات اوله هیا یعنی جبلی به فاکتورین جغرافیک یعنی فاکتورین کلتوری جی تأثیر وانتشتاد کن بگو من گلک سپاس ساعتا خوش نهاجی دکتر باری کرم کرد دام باش ما مستدنگ هیا سرچاوا دنگت تی دکتر گلک سپاس مالی آوا ما مستسیدو
مامۆستا مایکل دەماتە باش بێ گەلک سپاس بۆ دەرساتا دو پرس و نیوێ مەهەنە ئەس دخوازم بێژم او دو نيف نيف یەک ژێ لەسەر مەسەلا هژماران نە و گوتنا نو ئەوە تەسادفەکە ولۆ چێ بووە یانژی دیاردەکە دیرۆکی هەیە یانژی گرێدای جیۆگرافیەیە مەسەلا هژمارە مەها ڕۆژە ستێرکایە تشتێکی وا دیرۆکی هەیە یان مەسەلا تەسادفەکەیە ولۆ گوتنێ وان نزیکی هەفتنیان تیپێوان نزیکی هەفتنی نقوت ما مستوى وقوت او قوت ئاستەی نەگەشتە من نزانم بلا بيسا جروك خوش او ئەو بلا نیف پرس بێمانایی یا دووەم ji zerabay Kurdî سەرەکان bêjin kurmancî zazakî soranî kîjan ji wan bêhtir nêzîkbûna xwe ji şaxê xwe mak ve hiştiye yanî şaxê zimanê got mamosta te behs kirî Indo-Ewropî yê Îranî malbata Îranî kurmancî yan soranî yan zazakî kîjan ji wan ji şaxê xwe mak bêhtir dûr ketiye kîjan ji wan bêhtir nêzik maye ya siyem lêstikek heye li ser masê mirovan lêzê bi hijmara yek heta şeşa miroke bira dabêjî em dibêjin şeş û bêş yan jî wekî dî tê gotin yekî gotişta li hev dilxê dibê şeş û bêş lê xistiye gotina bêş ji ku hatiye ji kîja zimaniye ji kîja makiye gelekî spas يا سام از شش فارسية وكردية بيجمان وباش تركيا ولإسرائيل بو ليستوكا نارد تاولا دبيجن شش باش أو بزاني أو شش يعني هجمارة شش هم بفارسي وهم بكردي وهم بإبريجي بالتصادف لبش پنجا تركيا شش بش بو طاولة بو نارد ليستوكا نارد بكارتيت نها هجمارا نو و پیوان دي اوي تيكلي اوي بهيفا نو از ديسان حول بدن هیپوتزا خواه شیرو و براستی هیپوتزا مامۆستای منە ئەف شەیە دەستان ji 4 تلیان پێکتێ نەوەسا ئەف شەیەک ئەف ژی شەیەک 4 هەشت پشتی هەشت چ تێ تشتێکی نو یعنی تەخمین وسایە 4 هەشت و ئەم دەست بە تشتێکی نو دکن پشتی وێ و هەژمارە نو يعني تخمين وصايا از هيفي دارمكو نها زلالة يعني بله گەلک سپاس و اف بو سسي وياك لي پرسیارة يا دوام بينا بيرامن سەر زارابا بوو کیژان زارابای کوردی از دبيجم كو يعني برسيفك سيوان تنا يعني دهن تشتان دا مروف دكاره ادعا بکه کو کرمانجی و سورانی نزدیکترن لهن تشتان دا هورامی و زازکی نزدیکترن لی با هجمارا سه کو به زازکی هیره و به هورامی یاره او تشتكي وهروسا سي كو بس زازكي هوريسا يا هيريسا بجا هيري سي وهيريس سي او ثريا كيفن تشيتر دي باريزن يا هم بفارسي هم بكرمانجي وسوراني او ثرا يعني ترابو يسا قد يوتشو لي زازكي وهورامي و ثرا باوايكي دن د باريزن كوما مجبور دكه كوم قبول بكن كو سا جتشكي دن
تی کو فرم که دن هبو بره کو هاتی گوهارتن ثرا جبر کو هیره و یاره وی با اوای کی دن د پاریز بجا هرچی وی دیارده بخواه از بیجم کو زازاکی و هورامی اصلا خواه یا هندو اروپایی چیتر پارستیه لیبو تشتندن مروف دکارا بر واجی بیجه کو بلکی کرمانجی و سورانی دوی کو از لسر بفکرم لی تشتی کو هات بیرامن لسر مامۆستا گەلۆ ئەو نەش بەروێ بە کورمانجی و سۆرانی پچێکی زێدەتر ناوا civakê de hatin karanîn û ji ber wê ye ku bûnê zimanê hevpar yên zaraveyên din û bi vî awayî bi zimanê din re ketin pêwendiyê. Mirov nikare vê jî biparêze bêje ji ber wê ye ku hewramî û zazakî piçekî bêtir nêzîkî orjîna xweman e. Ji ber ku destêwerdan tê de çênebû. Mesela va ême komxebatên kurmanciyê hene varyantan ava dikin dibêjin filan varyantê bikarnêne standard bikin lê ser hewramî û zazakî em dizanin xebatên wan hatû nebûn evayê 10-15 sale grûpa vate koma vatê nû dest pê kiriye. Lê em dizanin ku kurmancî de serê sed sala bîstan ve xebatên bi vî rengî hene ku ser hawarê re hat û filan bêvan hêj dewra rojî Kurdê ve digotu kam çawa binivîsîn çawa bikarnîn. Beyguman lê di destê min da mînakên din tunin ku ez ê bikaribim vê bêjim yan bere vajiyê tiştekî din bêjim vêca divê ku ez wê bêjim û xwe bêdeng bikim. Rast e gelek spas مامۆستا سەیدۆ زناتە هەبێ؟ rica dikim kerem doktor. gelek spas مامۆستا مایکل مرۆ کارێ مەسەلا سەر کوردیژی بێژێ وەکی سەر فارسی مەسەلا سەر ئەرمەنیت بێژێ فارسیا کەڤن یا ناوین یا نوژەن لە کوردیژی مرۆ کارێ تشتێکی وا بێژێ کوردیا کەڤن ئانوژەن تشتێکی وا مرۆ کارێ یان نا Em çawa bo zimanê Farsî bi tenê belgeyên me yên nivîskî hene bo her sey serdeman. Hete ku belgeyên wisa nekevne destê me bo zimanên din em ez kemî ve ez nikarim tişkî bêjim. Hemî gotinên van li ser ez piştê xwe li ser wan belgeyan dispêrim. Yani tiştên ku hene wek mînak bo zimanê madî yan medî ji ber ku belge yan deq tekst di destê me de tunin ji bilî çend peyvan em nikarin tiştekî bêjin. Bê îspat ez nikarim tiştekî bêjim. Yani ez hêvî darim ku bersiva min zelal. gelek spas مامۆستا ez dîsa wê hîpoteza xwe dibêjim. Ez dibêjim mesela ser navînbûna Farsî em zanin tê Farsiya kevne ya navîn li ser Fransî em zanin gava behsiya Fransiya kem dikin birî Fransiya navîn Fransiya modern ser Yunanî em zanin aynî tiştî tê gotin û İngilîziya kem jî em zanin mesela bê çawa nêrûmetî jî avêt û filan bêvan ew guhernên çend guhernên ku biskate da yani ev elbet ser tekstara tê kirin. Lê belê xala hevpar ya van hemû zimanin ew bû ku zimanên desthilatdariyê bûn û destêwerdan tê de lê zimanekî mîna kurmancî îro ji melbestên ez behsa Melayê Cizîr û Ehmedê Xanî nakim ku bandora erebî û farsî û zimanekî klasîk yê adetî yê helbestê tê de hebû. Lê mesela hin helbestên feqî Têran hene tu dibêjî qey kurmancekî Mêrdînê ya ji kurmancekî Amedê nivîsaniye. Yani gelekî bi zelalî têfam kirin gava ku di zimanekî de tekstên 500-600 sal berê hêjî îro bi zelalî têfam kirin li gorî min ew jî pişta wê hîpotezê xwetir dike mamoste ji ber ku nebû zimanê desthilatdariyê ku destêwerdan tê de çê bibe. Lê Farsî em zanin hêj berî Firdewsî ve tê nivîsandin. Erebî hakeza. Fransî yekem teksta fermî ya Fransî di sala 971 de hatiye imzekirin. Bifikre. Yani 1200 sale ku ev ziman di ziman weke zimanê nivîsê tê bikaran. Yekem rê zimana wê 650 sal berê hatiye çêkirin. Ême yekem rê zimana me 5 sal berê hatiye nivîsan. Yani ji ber wê
از دبیجم قی اف آرگومنت تیرا خودن دسته ما که مرو ببیجه کردی نوک زمان دن یعنی به همو زرابه خواه البته زازکی و هورامی پیچکی جوان بهتر هات پاراستن لی کردی نوک زمان دن دو گوهری نارا در باس بود چما جبر که دناوا مالی دما یعنی بنگه خواه او 350 200 پیرو که بسکار مامسته زمانش گفت او پی پاراستن گوهری نیوان پر کیمن تنه امنی هنه کار بری تنه توریان هنه گوهری لیزیده کرنش خواه شپل سر اورژینا وانه هم دیوژه بلکه او نکرد بلکه در ندن هاتم کتب نامه لین نورمال کرما یعنی زمان کردیش بلکه دستیوردان چه نبویه لی جبرویه که استم رخنه دکم یعنی مبنی هنه کار کد بر حواله می توری منگل جبرویه که استم دیوژم مداخله زمانی که از نوان اینو که دیوژم مهندسی زمانی البته بغمخوریه که کردیتیه تکرن دکارن ببین سبب که کوکا خو وندا بکه تشتكي باشا ام تشتكي لا باشا از نظام محكماوي نا حد من نا حقنا يعني از نظام محكماوي لازمه ان لازم اللي بلي اذا ياكد بس سبب كو زمان جوكوكا خا بدغهره و بريودنا نو ناستك تو چي بيري ما مستسري از بترامه سپاس اور كرتي يعني دكلا سريم رو تمام قالك سپاس كاوي سپاس اسمت باز دکتر بخواید بگید کردم که مامۆستا ئێڤارێ باش بێ سرچاوه کردم که سپاس دکەم ji bo مامۆستای مایکل jî ji bo ev agahiyên balkêş bi rastî em tişê pir baş şîn dibin em ji bo vê çi qasî spasî ji wê re bikin mamoste Seyîdo mamoste Michael û ew mamosteyê me din jî hemûyan re spas dikim na mamostaya dixwazim tişekî hem bipirsim hem jî ew bikim xebatê min ji hinekî bi ser van tiştana heye bi ser peyvê mamoste ez mînakekê bidim wek al ol îl dema ku em vayê bi Kurdî de olê ew dike wer pênesa bir dikirinî wek dîn yani dîn em ew dike al wek bayraqê yani alê em hewkê dimîne dema ku zimanê hûrî em dinêrin Baal yani evra jî wek navê xwedayekî tê evkirinê dema ku em peyva İsrail disa ew dike wê derê de îl disa navê Xwedê dide yani İsmail ew ku Xweda bihîst yani Xweda bî bihîst İsrail navê îlê û royê û ew jî yan sîyê îstê çim wateyê ez nizanim ez mamoste Michael belkî baştir bizanim vê hem peyvê dema ku ez van kîteyana wek peyv wek deng mirov ew dike mirov wateyê wan bi hêsanî zimanê Kurdî de dibîne yani wek şemsî û dîn şemsedîn ketî zimanê erebî wek Tirkî ez û gir wek özgür ketî zimanê Tirkî wek doğûrê dema ku meriv wana parve dike kîteya wek doğru ketî kop û rê wek köprî yani dema ku tu Tirkîtî bi kîteya dixwazim mana wan hîn bibe Tirkiya tu wata Tirkî de wateya wan tune yardım yani ardım aru damê yani damezrandinê koka xwe damê hildayî disa ew disa mirov dikare di Kurdî de wateya her du kîteya bibîne wek tarim jî wek termê bin çerm da bê qebûlkirin dîsa mirov dikare wê wateyê bibîne wek peyva benzer ben û zirê disa pêk tê tu dikare yani ewk wateya wê dîsa mirov dikare bibîne wek mîna mesela ya kin pêşkira xwedîtiyê ya yû kinê pêkhatî disa mirov dikare wê derê jî disa ew bike yani disa ew xweşaf moşaf ew tiştana disa ew ke
وەک پەیوێنها بە حەزەران هەی یعنی بە تەسبیتێ من گەلۆ نێرینên مامۆستای مایکل سەر van çinê ez bêjim mirov dibîne kîteya pêk nayê peyv her kîtek her dengek peyveke ez wisa ew dikim dibînim yanî ji ber vê yekê mamostey Michael nêrînê wî çene servan peyvana ez peyvê ku zimanê ketî zimanê Samî jî zimanê Tirkî jî mirov dibîne ku dema ku kîte bi kîte mirov wataya wan hîn bibe zimanê Kurdî dertî gelo ev çi mamostem girêdana hûn bi çi ve girê didin wana gelek spas kekim malata ava spas xweş tenê divê em ji bîr nekin mamoste Michael jî ji xwe dixwast balawî jî bişîn ser hin xebatên bi vî awayî Kurdî de hene em mamoste etîmolojiyeke gelekî ecêb cara derdikeve holê ku hin kes weke min Kurtîkek xwand vê dawiyê kij min rahatî bû behsa tişna dikin hin hîpotezên derszanistî ve hew didin peyvên Kurdî şîrove bikin. Mesela erê hoşaf û hoşaf tişteke lê yakin filan bêvan ew li gorî min piçekî dûrî aqlan e mamoste yanî tu karî bi pirsa kek İsmet jî girê bidî û ser ew hin têgihiştên etîmolojiya bazara Kurdî heye wek ew qey pirtûka heger ez neşaşim Abdurrahman û çaman bû pirtûkek vîya we etîmolojiya Kurdî çap kiribû milê nerî got yani ez şok bûm min tiştî xwendin min got çawa gihiştine bê fikrî ya ji ber ku zehmet e mirov fam bike mamoste tu ser çi dibêje teva fikra teva pirsa kek İsmet Ez dikarim bi tenê bêjim ku îl ya navan wek navê min Michail Michael yan Samuel yan İsrail ew peyveke îbrî ye el bi manaya Xwedê yani Michael pirsyarek e Michael bi îbrî yani kî wek Xwedê ye بگومان از برسیف ازم لی پرسیار اوه و ایمانوئل دیسان به عبری ایمانو یعنی بمرا دگلمه یعنی خود بمرایه و اسرائیل کو ناوکی دنه با یعقوب کو دگل ملیاکته که خود شرکریه و سرکت اسرائیل یکو به خود را شرکر یعنی همی وان ناوین به ایل معناه که وان یا هی بزمان وان یا اصلی کو عبریه جبلی وان فکر که من لسر پیشنیارندن تنه جبر کو جارا پیشینه کو از دبیزم و بیکو از لیب کلم چیتره کو از بیدنگ بمینم mesela mamoste ez numuneyeke bidim te de etimolojiya Kurdî ya bazara Kurdî yan hade ji bo peyva adarê dibêjin adar ji wir hatiye ku av diçe daran peyva abxîl ya jî avrîl ku Fransî û İngilîzî dibêjin yani av li rê diçe yani ev etimolojî dikeve serê te mamoste nakeve serê min na ji ber wê mixwast bînim bîrete yani ji ber ku ji xemxuriya Kurdî gelek Kurdên mîna min û te li ser dixebitin ji hewl didin wateyeke bidin peyvên Kurdan gelo ev ne xeternak e piçekî yani mirov ji rêya zanistî dûr naxe ji ber ku sibê ez bêjim tu bêjî zana bêjî İsmet bêjî barî bêjî ew ê bela bibe xelkê bibêjin xêr rastiyeke ev peyva avrêl mesela êdî ketiye nava hemû kesên ku bi zimanê Kurdî eleqedar dibin dibêjin qey peyva avrî la Fransî û ebxî la İngilîzî ew hemû ji Kurdî hatiye ji ber ku av li rê diçe xura etîmolojiyek çêkirine û mirov dibêje qey tu karê Fransî û İngilîziya nemaye hatiye cem Kurda ev pê biriye April ji peyva latînî aprîre bi manaya vekirin tê ji ber ku ev destpêka salê ye vebûna salê ye erê li gorî
تشتین کو از دزانم يعني قال لك يا سنه دي بيش قلت لنا برتقال قال الشاش من برا اول مره سكن بقيش عبد الرحمن وشامبو دي بيش قلت لنا دي بيجا صالين حفتي ده قضام هاتن قلتين حاكم جمره قلت دي بيجا تشكلوا جتنا ابوها حاكم جمره قلت موسى عنتر وفكر حسين صاغنش وتو ولا هبدو كرياكو موسى عنتر خباتك بك فكر حسين خباتك بك وتجي تو اتيمولوجيا كردي بنفسي دي بيجا بيشتي يعني هاتيه قلتين işkence جديديه بيشتي كازات بردان مش خورا قلت هي مش قوي işkence جديديه كحيرا ازيب كماني في خباتي بكم كبراتي كذا برتشتكي يعني امديدنا رنج غمخوريه كبرخوت جدل سوزيه كردي وكردواربون هاتيه لبالي كاريكو كريه ne kareki zanstiye yani tüfe davir metune İja İroş piyasa kurdi, bazara kurdi tişeki var leçi buya ve gelek kesin ki İroş zaman andını visin, gelek kesin ki Ferhang andını visin, gelek kesin ki radibinu Portugal etimoloji edini visin, yani mru hev karaj navder kere. Jber be otorite buni, be devlet buni, be dezgah buni, em namazan em çağır el beran buni. İja kavam rejim hayran avana kişi xalakın xal rejim. O aviya Quraysh xalkir rejim o xalak. Em ne karaj navder kere. Mesela mamuste zanan o azdanın İstanbul'e bedehan kes hene ki sırf karın vahadıkın. Lebeliş delevaku zanistiya me ya ser zamanı kurdi peş ve bakın. Çidikin canatışla acayip derxin ki babet ediyor harım. Roje vame dikin roje ve kedin ve emhev karın nafter kır. Mesela ev agayin ku teyi rojdan agayin lazımın. Lebeli peyva avrel u avdar u falan bevan مخابن biz 25 سالت نها بازار کردی ده و پرانیا کردانجی باور دکن او باستی خو کردینه یعنی اف دواره زارگوتنه دا فولکلور دا یا نه دواره زمان ناسیه دا مخابن ما مستقلك سپاسیاته دکم از دبیجیم وای باز پرسه کدیکه Dibêje pêvnasiya Alî Özdutaş û çawa dibînin. Baz kawere bipêve. Alî Özdutaş kî ye babo? Ez nas nakim. Mamoste tu nas dikî? Belkî mamoste zanan nas bike. Ew jî way nas nake. Baz kawere bêje hera kî ye? Ji me re baz ke em jî fêrî tiştekî bûn. Selam jore mamoste. Ser çawa kî ye ew? Çawa acib ku nebîste şaş benim kara ve nebîste navî Facebook'da Ali Qardugos kul Yunanistan edmene la Atina edmene bxwe li ser etimolojiya Kurdî dixebite û gelek xebatî hene û ew li ser YouTube jî vîdeoyê pirin ew Alî Şêr Keleşêr û çê bi hev re hevpeyvînê wan hene مگوبه که بیست به کاج و بپرسیم که سر پیوناسیا وی چی فکر؟ نه ولی ایمن از زمان ناسیا سر فیسبوک دی ترسم سوال چواد کن و گش هدیه چتله کی رادجینی دی بجه صورتی و دشین بجه لجم و افچیه یا سر پیجی کس در بجه چتل یا حینا اجتو با مد کد بجه تجی ور گروبه لا جبو چتله کی بچ گروبه لا ما مست حبكي مروف حبكي بريكو بيكتر جوان تشتكو تبجي ناس تاكم خلاص تشكي يعني انا مثلا فيسبوك مرسل البرورده هي عمري وان سر بينجي شيزي بي وانا بكارتين قال لك بكارتين جبروي كي راس وقت تقول تشغل در تمام بر بارانه لجامر خبات پر کنه و زمان یونانی کم جی باش دزانه و یا نوجی دزانه که وناس کرم روز که استکارم او که باوجم اشترا باوجم خبات کیوی کارن سری لکولینی بکن لیما مستم گوزه و پرسیب کم از دپسم راستی که از چه برتاگا ببینم یا مینا دماکو مجار زمان کردی به الا بالله کچا باش چارن پنج زراوان کردی اللي هنا بين الرجوة وخالوانجي بدكن يعني زازاكي نابجم كردي يعني جبيبا كردي حبكي وكان رفيع از بين نكش بما مستم مايكل تشيت بجمي يعني اول ما ينفدري تمام تركي ونوا كرداش حبكي فيها بيشكتي دما كنت بيجن كردي غير الا بالله بيجن زازاكي جي افياش كنت تشما يعني تشما بينا تركن يعني نبس حتى نها يعني بيجن نابكي هفبار نابكي ماكشتوك اشخور بيجم كرمانج او اشخور بيج زازا اشخور بيج صوران و راست از و حبك از نراست بين منشو هذا فكر درباري ذا هذا سباس مالا واوا
مامۆستا کرم کرد پرسەکە سیاسیش دەڕەهات مامۆستا فەرموو بله از سیاستوان نینم از کاری خواه با همی کردان همی کسین که دبیجن به شانازی دبیجم از کردم یعنی نمطلو کردم دینه از کاری خواه دکم از غازی برسیباوی حوالی بدم کرم کرد مامۆستا تشتكي بالكيشة يعني حمي كسي كأنها هم جورا بيجن زازا حمي جخورا نا بيجن زازا يعني يك جخورا دملي بيجن هنا يك جخورا كرت بيجن هنا يك جخورا بيجن كرمانج هنا شواكي كو ام جخورا كرمانج بيجن و جا تشتكي دين وها حمي كرمانج يعني زازا جكرمانج رات بيجن كرداسي بيستثناء جا يعني براسي جا او ناف جا قبات تشتكي واب باركيش ترجع قيبا كرمانج ما مزينا خاني داجي وهر بعد ناف سوران ما ويدن داجي لبادلا بيوا كرد جاتيا بكراني جبلي كو كرمانج هر وها بيوا كا بجوراتي فجي جبو گندیا دبیجن جبو گندی جهان جبو كسين نا خدان عشير كسين ديماني كل جندا ياجي الباجارة دجين وعشيرة بقت يعني بأواكي بتشكرن ديمينيتيف يعني زورا جبكون مانج دبيجن هر وهاج هن كسرة غورانج بيرانجي دبيجن از نشاشون دو يا خباتا ملا ايمي بازيدي دا عدد روسات نامه كردي دا جو غورانج دبي معنی دا كاردنا مثلا الفارقين एक निजामन लफारकिनी दबरक है अजरत बिजन कला माला मीरा कस्ता मज माला मीरा मीरे मरवानी ने लवेदरे ताखक है हम बिजन महला कुरमांजा इन दना फारकिन دا يعني كسي بياني تنه ما سال دايو كسي كاتنه اري مثلا ج سيرتي ان عرب هبون هاتنه زودمانه ام بيجن ج هلا پاسور قلپی هاتنه هلا لجی هاتنه چاب بیجم قوزدو ساسون دبره دنجی هاتنه دبره یکسا مپر مراکل مگویا چما جبه محله و همی کرمانجی تبیبن کسی که بیانته چما کرمانج دبیشه ملی کولا ولی کولا از گیش نقطه که کو کل هه کل مالا میره در دور وان بخچوان وان درگوان وان شوان وان گاوان وان خدمتکار وان قوراش وان لوی مالبون اوجی جو آستا جر بابا که سوسیولوژیک جورا کرمانج دگوتینه چاوک هین دورات گوتین یعنی وا کرمانج هاتون دادن باجر تنازع خوان کرن اینجا ناو کردم همی کرده یعنی گواک احمد خانی مبزینه دبیجه ج عربا تاب گرجان شبهت برجان یعنی کرمانجی شبهت برجان به شکل ببیجن که تشکته گوت بالا من اوکشان دگویا مداخلش برکو لوازم کرمانجکی آنجی حورامانی نبیا بلکی خو پاراس نه بلکی شرط جغرافیکن بلکی او مسئله دیسا اولینه حورامان دوی مرببه او مسئله وقت نموناز دبوکی توریجی جبیرنا که ماموسته دبوکی توریجی بلکی دوره ایجاد دوره چیایی و تشتکی دونه دوره کو جشچونو حاطنه را وکرینه شارو پفچون زیدل وانداره چی بونه ابه بیجن گوهرنا نفوس تکیلیا تشتیتن ابه بیجن كيكي برايم البهيلة والميردين حتى النسبين واندر هيك نابي خورنك هيك روماني من فهمك دقيقة قد ماموسته جان از دبيجم مقابل هيك روماني تبي هيست بو افغوتن دنگيمتي قالوا نوتي كرمك دنگيمتي مقول هيلا واد بيجن هيك روماني تعرف غوتن بيست بو نعم ما بيستي وكي توا هي كرمي كنت سحانه دا دشكينن يا جاب برياك بي كنت زركاوي بلا بكي جبي خورن را جبي هيك را هيك نور بيجي هيك روماني من قد بيستي ماموسته يعني بالطيبتي جي دبيجي مثلا رابوريا ملتا نتويا هنكي زمان ودا بشاريه لكل زمان وان هنكي پاشخانه وان ديروكي زالك چما روماني چما پيوا روماني يعني سنفون بینه بیرا خود دورت بینه بیرا خود من تشتاد بینه یعنی شروع پفچونو هاتون کنن سده ما چی بینه لی
بگو یعنی که ماموستا مایکلی گوت یعنی جبرکو پاش بلگید نویسکی بر دست منینن ام نکارن تام نها ببیجن کردیا کبن و ناوین و لگوری چه می تصنیف کن بلکه تی هیپوتزه که نا تصنیف که کردیا کبن بدی وریدن لید بر دست من اوک نما متن تنن نها لید مثلا اسپر اوک مراغ تکم کو ابن وحشیه پشت میلاد 855 دا کتاب خدا بحث الفابای ماس صورت یا جی ابن بنو شاد دکه و بجه من سه کتاب ترجمه عربی که روز بو انسانیت جه فهم بکه لی ام نزانه او کرمانجی بو بسورانی بو او چی بر هبون لی تنه دبجه یک لسر خودی کرنا بخچه و دارو بری خورمه ابو یک چیز سر درخستنا بیره آبا بو ما مستلسل هبونا الوحشية بخوجي هناك شبهه هنا قمان هي اما تدي او دايه يعني كتاب هيا خليني كتاب يجي الفابيجي دانا تمام فهم كل هنا كاس وسال تبيجن يقول لكم حتى سلسلة حجدا كسيو يعني سواني كسيو ناس سواني شان يعني جيت بيجا شكامل هي نزان ل حاصل كلام بعد سنه بلغا كتنا بامهني كارن تشتكي اثبات بكن هبه بكن على باويدن كان يادن جبو کرمانجی کسورانی بیجه بلکه سال 20 دا دست بگه سال 20 دا زمان نیویسکی باوی مدرن لهجی دست وصل زمان نگریه زمان دفکی الجی خود مینه ام بیجه ناتو کم خبات واریانت دکی تو همی واریانت بی قید کی بلکه کماسیا ما کرده چیه مهی خریطه یعنی نقشه زمان خود چه نکریه لکودر چه پیته بکارانی يعني قبل تفهم بكي زمانات ستاندرد ببجي ديسا توي كوكوي د باريزي لي ببجم بيامجي مثلا حورماني وزازاكي لغوري كورمانجي سوراني كبنتر خوياد بن جخيني وان او مثلا كومبلكس بنا زمانجي كومبلكس بنا زمانجي ديارديكا بي روشيه كو تشاب هوايك ستاندردي تمام باش تداني كاري ببيني زحمات ستاندرد جبكي هم ناقره فرمی کبن هنه پرتشته کبن خیادکن او جنتی بمرا خود نشاندن کو جو کرمانجی کبن تر خیادکن حتی سورانی جی بلکه سورانی هی نوتره ما مست نام خورامي هبو جيناستيك شو قال مايكل جيناستيك نام خورامي ك تاوناستيك ما مست دهوكي ما وديت وي هات برغوت جو د توشاف كان يانده بري نوها 25 سالان بلغين سوراني جيتونن يعني بري بابايان يعني بحثاوي دك بري بابايان ومالباتاون دبيجن تشتكي وهاتونه او يعني نظام بنالي وحاجه قادره كويبه ادبو زراويكي ويجي اللي دبيجه بري ويت تشتكتونه زراويكي كو نجبو كم كرنيا قصكنا زراويكي كنيز بجما يعني تشاوا دبكو مرو نكاره تشاف كانين بري نوها 25 سالان سر زراويكي بينا مثلا سر هرامي هي سرزازاکی هست لسر کرمانجی هست امسال سورایی پیدا نکن برای تکشان به تبعث آن کرد روزنامه میکو داوی دوره عثمانی درتین تدبین مقاله به سورانی جی کرمانجی جی خورترن زیده ترن و خورترن جی عجیبه گله که عجیب اوی تشتکی بارکشه ایجا نوای تنگزار ما مسته تنگزار خوازه پیوه تشتکی بیجه ما مستکرم که بلا اخافتنا داویم ببریکم خلاص دەستێ وەسا بێ سپاسکەلێکی بۆ vێوانەیە بڕاستی ینی ئەسکێم بڤ مەسەرەتێ زمان خۆ پێم ژوول دکەم نەکو یەکی نەبیستیاز بخۆشی وەختاک و مایکل داخف مژی لە پرتوکێ ئەڵمانی دخواندنش بە ئەڵمانیا مژی باشە ئەڵمانی یا ناڤینجی هەیە ئەس وێ زمانیژی ئەزانم باش تێدا ش بەوەیەکێ پلاسی گەلکی کورمانجی ڤەگرێدایە و ئەو تیپێن و میرجەلادەت بەدڵخان کارانی تیپێ ئەڵمانیا ناڤینە زمانی ئەڵمانیا ناڤینە ئەفئی سێچک و ئەو سەر باستی ژوێ هاتیە لێ ئەس دخوازم دوو تشتا ببێژم مە بەحسا زمانێک کەڤن و نوکر کە کێزانەژی گوت و تەژی و ئەو ئەس دبێژم ئەگەر کو ئەم قەول و بەیت و سەبەقا یعنی نەهەر تشت دەvێ نویسکی بێ نەها دە زمانێ دەفکی دەژی ئەوژی بەلگەنامەیەکە نەهەر مڵەت پێشی دەنویسان بتایبەتی کوردش بەر ڕەوشا جیۆپۆلیتیکی وە gelekî kartêkirin hebû lê di qewl û beyt û sebeqeyê û dea û dozê êzdiya de gelek peyv hene ez carekê min xwedê jê razî
عيدو بابا الشيخ من مهفان كبروغرامكي ترمن ده قولو بيتو سبقيا عنده يعني زي دي صدو بيس تيرما قوتن كو ام بكردي نها بكارنا إن از نها بيوكتني بيجم فروار بكارتين يعني فرمان بكارنا إن او بيفهنا يعني يك دكاري ببيجي خوشك يك دكاري ببيجي جصالا هزار وشيستيفا يعني هزار صدو شيستيفا تشبي رشي حيران ب بس جنب الشيخ فخري آديا بيانجي داودي بن درمان وأوبن كو يك قولوا بيتو سبقي وادخلنيش برنافي واجد بن دنيك زاني يقلك بيفا رابري قلك بيفا دبي وبراستي يك دكاري قلك سوداجي ور بقري بس خوازم في جوار بيجم اگر كو ان ليفقر ناس خو قلك حش قولوا بيتو سبقا دكم از دبينم كو فقيه طيرا قلكي كارتيكرنا بيرشي حيران ليبويا شويه قولوا بيتو ازيد قولوا بيتو سبقين ازيديا يقول تيكن اقرون لهالبستن فقيه طيران ببين دانا برهافي بكن وني ببين قلكي نيزيكي وايا بتاي بتي فقيه طيران وقتاكو زي سيتشيكا دبيجي يعني سي خشتاد بيجي داويا خشتاد يعني داويا خيزا داويدا دستبيكا خيزا الطيوية أذكر تكرنا قول بيت السبقين إزيديا يا أجر كويك عليه هنري وادد أدبيات دا تعرف قل كي جرنجا أسخازم في بروفيسور فيليب كلاينبورغ جي أسبهول دكم للسيرفي هناك أخافتن كريا ونفيسانديا أو ما مستيا عمر خان زانتشا أو اسيستنتنا اسيستنت يا ويا بلي خاني انا عمر خاني بلي اوجي اسبهول دكم كو يك الويدي فكر يك دكاري قالك ينجي بير خضر سليمان ودكتور خليل جندي براسي هي ساغن يك جوافي دبك ابراهيم اسبشنيا كتكم كوروكي جارك بلكي تبخوا زي اسكارن بيج موا اگر تو ناس بك شو اسبهولكم تو ناس كي ناس كاسكارن بيج موا اسكارن ما ادريسا واجب متى وقال لك باش مش بس قال لك تيرم هنا يعني عيدو بابا الشيخ صدو بيس تيرم دوي هفاي فينا مدى دارا مدى قوت صدو بيس تيرم كو براسي دو كردي دا هاتنش بير كرن افيك يادي مايكل قوت بحسا إيلكر دا عرامي دجي إيل خدايا ألوهو إيل أربو إيلو يعني أربيل أربو إيلو چار خدايا يعني از آرامی زنم باش يعني اجوا كردية هما الجم يعني اجوا كردي وكا هبجي زنم جبر از سرياني ما زبوما يعني سرياني وكردي بافر از بزبوما جبر ويك از بجم او ايلوجي بويا الوهو وج الوهو جي بويا الله يعني او شوي ويترمي وبزا كديجي قالكي جرنجا بحثا او اتمولوجيا كو تشيد بدو كرديدا نجتمان هوري رولا كوي قالكي جرج هيا زانم هنكي جارنا دور عاقله جي ازي بكنينا كي بيجم رحمتي عثمان صبري قلت يا اجا ودستوري ابن بس جارك هيك عربها الباء عثمان صبري ابجمره قلت يا رحمه خدي لي ايش قالك انا قلت لي جمره جيب قلت جو يكي على بهات جو زماني مجي وزنجيتا قوم قمالا تنيفي قرآني نظماني ويا يعني زماني سرياني يعني كرديش تده قلت شو كردي تده قوم قوما أزينها بيفا كيفيش متى قول بيجا قو جبل ون بحثا جبل كنا قو كات جبل جمرة بارشبك بنفيسان دني هي عرب داني تدي وقتا قو بارشت بي اهجي هاجي دينا جبل جوجه تشيا جوجه يعني جاها كي بلدا يعني كذا كي قدره او يعني كذا كي قدر جرانا يقول باشا قبل ونشد بشن قرطافي قرطاف آلاف وقت أقول بس قرطاف أسبوت كنم يعني آلافي عطفية جو مالجمع كرداتيا جو جهة مكان جهة وبل جهة كي بلندا جهة بلند يعني وام جبل جيرات بيشن اظهر جو كردينا جي غمنينا كرديا ما بل دولة مندا بل او جوارا بي ما سكو هيا ما تشيا هيا بل او جوارا بي غمنينا صاتا وخش هذا خوش تلقى
مامۆستا مایکل بلا خافتنا داوین ئا تەذەکەرم کەش بۆ خلاصکردنا دەرسی سپاس مامۆستا تەنگەزاش بۆ وان ئانەکدۆتان gelek spas. Ez dixwazim ku Musa Ulfer bêje me zeht yani çi? موسا کا تو کاری بپێوی موسا چوو میکرۆفۆنەت هێت چوو کا دیسا دەکە موسا تو کە خویا میکرۆفۆنەتە هاتە کردن دەنگ هەیە دەنگ بەێ دەنگێ Heye. Kerem ke. دیسا چوو موسا دۆخە ئینتەرنێتاوی نەباشە وڵات ژۆرکە موسا ژگون تەبلێت بێەوە Ha. من دیسا شتەڕە شانتێک دەنگێ تێتە تو دکاری دیسا دەکەی چێ بوو دەنگی من هەیە بەێ دەنگێتە هەیە Kerem ke. نەکە خواها تو بکە خوی وێ بچە زووکە زووکە زووک هەتای هاتێ گرتن زێت زانی زێت ئەو تورکی دەبێژین یا ڕوونی گوزانە وەختێ دەنگتێ بەێ وەختێ زمانێکی گوز جەممە دانینە جۆنەدا دقوتان پشتێ دیز شداندن وەختێ ئەو یاغ یانی ئەو ڕوونی ji گوزێت هاتن ji wê re digotin zêt caran qaziyek tune bû ya de tiştek tune bû berdenê hinek çirayê taybet ji bo wê hebûn digonê çirayê zêtî ئەو نەش زەیتێ بە زەیتە عەرەبی بێ زەیتە زەیت zêt em dibêjin zêt Xuyaye. زەیتە زەیت hindek tiştê dijî mamoste wextê hejmar gotin piranî li heremê me li dawiya herfan gelekan heş herfî yani herfa heyêtê wekî wî em dibêjin seh wekî hûn dibêjin xar em dibêjin xweş yani gelek pey dawiya wî heş heye yani Kehni li şuna kani. Kehni yani mahfuz. Kehnî erê kehnî wekî pêncî em dibêjin pênceh Bele. Aha. گاوا قافەیە تورکی jî dibêjin li nisêbînê min pir bîstiye gava qafەیە تورکی dibêjin dibêjin qehfê min heyê dixin dava peyvê tirkî jî ئەو ji عەرەبیە herê qehfe قافە عەرەبیە yek jî yani got mamoste behsa qalawan peyvan kir lê farsiya navîn û devûkê miksiyan aynî wekî hebin yani çawa bizim sedê heftê sedê heştê nîzîkî hebe devûkê miksiyan û farsiya navîn ez şaş mam Tu çend numuneyan nadime. wekî mesela sih û sisê du mesela te got cot mamoste got em cot dibêjin em dibêjin du Ev bi tenê bi kurmancîye. Ev bi farsiya navîn tune. Du û sisê ew bi tenê bi kurmancî heye qasiye. sih Bi zazakî di jî heye. em jî dibêjin du yani du bidem min du bixwe heta mamostekî me û du rojek Mêrdînê jî heye ew li her derê heye ئەو تشکیتن هەیە Tune دولب دولب بخۆ دوێ توری نەیەک لە دولب بخۆ دەبێ kilehna bil du ئەف سنەتە دبێت گۆری dibêjin rojekî peyxember tere xwariye du xwariye هەرێ pirzêkî negot çima du zimanê Kurdan e got kilehna bil du لۆما دەبێت و یەک تری لە بۆ لە خوا دەبێ نا دولب دولب بخۆ berê پێغەمبەر وسا خۆریە îja hûn bawer bi Xwedê pêxember wellah billah anegotek wiha tune pêxember do nexwariye xelkê jî xwe çê kiriye و بحث اتیمولوژی گالریکی گوتنê tînên zam mamosta Michael bîstiye ne bîstiye dedî nav Tirka de ji etîmolojiya galerî zehf e her tişta Amazon yani amma uzun îca hin Kurdê me ji wek reaksiyon digotin Mississippi yani çemê Amerika Mississippi yani masiye spî ev jî etîmolojiya Kurda ye mamoste dibêjin ji xwe çekûwera jî cizîrî bû digot navî wî navî çekû bû dayika wî tiya got digot çekawere hetikê êvarê derve bû gunda bû çekûwere ya balkêş ev e ser Mekke û Medîne belê xwe mamosta Michael ve diya hewa bavê adam pê berpê da diçe diya hewa dibêje kiro Mekke Medîne
يعني ور مكة وسمكة خلق مدينة ناوي مكة ومدينة جبه قوتني هاتيا أم أوقاس كابينن ها ابو مثلا محمود لوندی د کامپیوتر بر دی من د بجه الویس پرسلی اصلی خو خصوصی بود يعني جرى قد الويس سري ترويس سري حتى شو امريكا نبي بو الويس بريسلي يا ويحنا كي وساكر صالح 1980 نهار تركيا بو بومبا تاقيا روزنامه هريتي مانشات تشيكر داخل گویا و بانا دروات كن او نا كرده ناش مردينه انا بتيا او امريكي نظام شو كده فلان مش كل حنا كاكر ومذاكر ويا جدي الغاونان ما استاد بجنيه كي مكسي تشوي حاجه جو خمس مكسي حمد دارستان حمد دار جمع وقانينه دبي مكس شيء مكاجي جو قد شولستان نه دارك نه آباد تشتتون دبي دري سكيني برای خود بوكرال جيكس بي پاشته تو نبو خود مالا خوانيه وازنا را با چکریا بلا به در چه مکسی زاویه کا مهزه بدمه يا ابو جالكس بازوي جواتا خوش اللي جواتا درساز مناسيه دكت ما مست استيباد همیش ترى ديلش بهم خلاص بكين كلام كساعته وقش خوش جالكس باج بو صفت او تبدي بنا ما مستفهم هوالي من يه نمر حميد اسماعيل آقا گفت با امریکا امریکا بسرانی به هر حال گله کیف خوش بوم تفلوه بوم ایرو و محبت از اخفتن خوال سر کوکناسی و اتیمولوژی از معنی کردی بدومینم و هر وسال مهد تباخی جی از یعنی دو اخفتن من دهبن لسر و مسئله و از با همیان حوینه که گلک خوش دخواز دکم و بمینن دخوشیه ده حتی جاربیت گلک سپاس نامسته شبا حمیا ببینه خوش غالینجا خاطر و سبه درسا ماموستا حشم احمد زاده ایش بیر نکنه و بحثا رخنه مارکسیستی بکه دی تکست نویجه ده شبا ببینه خوش بخاطر